Jel ide? Pa normalno da ide. Hladan? Nije hladan, malo je mlad. Otvorio mi taman stavku, ono, znate. 3-4, može. Pritisak ulja odmah dižu, znači istog momenta. Opa. Temperaturu još evo, vidite kako puni. Slabo se vidi, ovo je malo muta. Nema veze. Ovo je temperatura čega? Motora. A ovo? A to je... To je napunu akumulatora, da. A ovo je, aha. A radna mu je na koliko njemu radna? Negde na 150, 160 tu. Barem kaj tako. Oni se ne graju kao u automobilu. Znači negde 65, 70. Tako mi je onaj Vambrodski isto bio. Jesi. To sam imao.